International Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Paul 1 lagkip ti napalabas. Nabartek kayo manen? Mangibabayin kayo, mamang. Agdal na ka man, Kako. Anya mangibabayin nga ibagbagam? Talaga, man. Da kayo lat kastoy, agmalmalan. Mabartek kayo. Di kami nagdigdigos, nakaangagdud kayo. Sumarding ka, kunak. Awang bibiyang mo, dahil to'y tikayat ko. Kahit yung kadiman tinti matay? Well, kaya't kumitan ti matay. Tinagdanunan ni Papang Yate. Ayan na. Saan ko mamamang? Saan ko maawal lang aro din ni Papang? Kalpasan na. Si Kapit is maruno mapukaw mi kini manong Christian. Gusto lang aro din tirigat tayo. Awang piti may tulong yo. Takay pa nga problema mi kini manong Christian. Agtalnakan ko nak. Mamang, pangaasi ka di agbalbalyo kayo kumaan. Pangaasi yo. Tengkay nangigan, papagayam, ket may salay nga paset, ti pagkasaritaan, lagip tira palabas ni Kako. Awagan te kanalatan iti Kako. Iti poblasyon Santo Domingo, Ilocosor. Iti panangisurat ni Nilda iti sumitlaing nga lugar. Nga daytoy pakasaritaan ni Kako pagkabagayam kitisot napili nga best letter of the second week iti bulan ti Mayo. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babayan kini Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Kat intay to ituloy nga i-drama, iba sa kani drama, ti pagkasaritaan ni Kako, no kasano nga iso itinapili nga best letter of the second week iti bulan ti Mayo papagayam. At dama kayo tang agbibuya dito page ni Paring Ray kada ito yung video. At i-like nyo, i-share nyo, kaya nanusaan kayo pa nakapagpalo, syempre agpalo kayo. Kaya dito YouTube channel, di pa kabuyaan nyo dito yung video tayo, papagayam. Kaya siyempre, yung i-share, i-like, and kasama tayo, nag-subscribe kayo kuma, saan ka pa yung nakapag-subscribe. Papagayam, ti programa tayo nga lagip tinapalabas, tigtuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award, kaya talaga nagdarakal, dagiti premyo, tamalaksid iti weekly and monthly prizes, adagur-uray kada kayo, papagayam, nga grand prizes. Grand winner, umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Ken third runner-up, 10,000 pesos. Ken may sa ng special award nga umawat iti 5,000 pesos. Papagayam, gabot na darakal di kiti premyo. At syempre, babayan ti pa nakitinulong. Dito'y may sa kadikiti sponsors tayo. Dito'y Yum 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 Special Letson na Pork Belly. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo di cellphone number 808-673-5595 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly nagbalurlayang iti $65 plus tax. Ken, 1 whole islab Letson Belly nagbalurlayang iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans. No agorder, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly. Ket agorder itan Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Rey Fiesta.
Babagaya minti nga rin ituloy nga ibasa nga idrama dito pagkasaritaan ni KAKO iti poblasyon na Santo Domingo, Ilocosor no kasano nga napili nga best leader of the second week iti bulan ti Mayo. Ituloy tayon nga ibasa kini drama. Duwa kam lang agkapsat manong nemi kini manong Christian ti anak da papang kini mamang. Ni papang manong nemi ket tumultulong agtrabaho nga agletson iti ayanda anti Merced. Idin to taniya mamang manong nemi ket plain housewife. Ket idi tadda ko iti grade 10 ken grade 12 met 10 manong nemi ni manong Christian. Idi mapasamak manong nemi tinakana abagteng tibiyag mi. Nagsakit itinakana ni papang manong nemi ket pimusay. Anak ko, sana itantibiyag tayo. Itatawanan ni Babangyo. Gusto na, mamang. Saan kayong nagsangit? Mga sinapo Diyos, sana tayong baybayan. Asinuwaro di tanti agtrabaho paggabuan ti pagbiag tayo. Ken kang runaan ti amin. Ti ba nagadal yung agkapsat? Jak lagit di kabailan. Mamangawan ti pagdanakan nyo kaskunak. Agtrabaho kami kinimanong Christian iti paglatsunan. Ket pagbasahan mi ti pagbagimi. No, abay ket di kami na nagado dita ti rumbeng kumamatay. Ngimabay ka ni Papang ibay tinatay. Apay, lakay, kasanitan ti biag mi. Abay met na pinanawan na kami. Kahit mong asawan, kako. Agyang kahit ayandaan ti medyabigan, tay sudat mang pabasa kang kahit kolehyo. Kapilitan ng astangkel. Tadi mat umanay ti tandan kong nga gipospos iti letson nga pagbasa kiti kolehyo. Ket ni manong ko, ti mangkit-kita kini mamang. Ora ta naggraduar mo ta ni manong, kadadang trabaho na. Ay, di mo't lang amin na nagsarding ni mamang yun, ti pa nagbarbartek na, sipod na tayo di papagya. Huwag nga rodang kel. Ado nga pa magbagami, makiapapay. Ngimala, sabi ko ma, tagbalbali tumitlahing ni mamang. Nabartek kayo manin? Mangibabayin kayo, mamang. Agdal na ka man kako. Anya mangibabain nga ibagbagam? Talaga, mat. Da kayo lat kastoy, malmalan. Mabartek kayo. Di kami nagdigdigos, nakaangdud kayo. Sumarding ka kunak. Awang bibiyang mo, dahil to'y tikayat ko. Kahit yung kadimatin ti matay. Well, kaya't kumitan ti matay. Tinagdanunan ni Papang Yate. Ayan na. Saan ko mamamang? Saan ko awal lang aro din ni Papang? Kalpasan na. Si Kabay ti sumaruno mapukaw mi kini manong Christian. Kastoy lang aro din tirigat tayo. Awan pa ti may tulong yo. Takay pa nga problema mi kini manong Christian. Agtalnakan ko nak. Mamang, pangaasi ka di agbalbaliw kayo kumaan. Pangaasi yo. Manong, may salatawanin. Agraduarak tumaten. Tulungan nak, please. Nasusur kumit aminan di kabagyan tayo. Nga nagpatulungan. At dapayin kundawan nga kayat ko ti sumuko ang ading ko. Saan ka nga sumuko? Alawan, tulungan ka. Nimat ngamin, mama. Talagang di naman latay sardin namin tararamidan na. Huwag nga manong. Kadatapahin di kiti kundawan nga mabartay ka. Nga pag mabartay ka, kisuna at kasyaman ti aramid na. Manong tijak kayat ka ti panang pasakit mo kang kuwana. Kapilitan na. Tadi mo lagbalbaliwan. So nga manong please, samon to kumang ulitan pa iti mang kabil kang kuwana. Ay ano talaga nga sa ngagbalbalo, talaga nga kak. Manong met. Lala, onti magdanagam ka ako. Tulungan ka. Oret na may salaingin nga tawag. Nagsakit!
nakasagsakit. Abay, ha? Ha? Abay. Diyak kabalang sakit na ka ako. Tiyan ko, Ay, agtutor ka mo magtahinak mangkita ti pagilugan kayong kata itaray ka iti ospital. Doktor, kumusta ni mamang ko? Iti saan lang nga panang isardeng iti panagin inom na ti harak. Datat nakalan na ti sakit. Sakit na iti dalem. Dalem? Ano data nga sakit, doktor? Ito kong kurada nga liver cirrhosis. Delikado ka rin data, doktor. Sakit na mind stroke, isula. Iso nga data. Saanin nga makapag na, isusunan o saan nga garamot ti wheelchair. Ken di na makutiti kagudwa ti bagina. Doktor, awan to ka din ti gundaway nga agsubli ti normal na kasasaad ni mama. Ada, basta lagi di tultulon na ti panagtumar na. Ken maipakita kay isuna iti specialista ng doktor. Sige, doktor. Ikyaman nagtipan nga si Kajo ken kuana. Sabi ko ma, tagsublin tumatlang ti normal na kasasaad ni mama. Apay, meten nga nagbanag ka kastoy ti amin. Apay nga nadaan kayo sa sakit nga liver cirrhosis. Kana mind stroke kayo, kana nagbibiyag kayitan iti wheelchair. Gapamitlaing kanya. Tama. Tanong sarding ko may denti na ginom ti arak. Awang kumaitat kastoy nga sakit yo. Puno ka sa saadyo, mamang. Basol ko, isa pa ko, hinindak ko maanak ko. Gusto na, mamang. Tigat arabidan nyo, tapno makatulong kayo. Ipasinak yun kararag iti Diyos. Nasapi ko man tabay pasakti panagboard ko. Uwen anak, dahita ti aramidek. Diyak agsarday nga agkid daw ti tulong ti Diyos ka na tayo. Asapay ko maanak, tama ka pa sa ka. Sapay ko Mamang, nakaruarak. Danagang ko kadagit na nakapasa nga inredis ti PRC. Dinangigbit lang hinaapod Diyos na gitkarkarag tayo, mamang. May saakon nga LPT. Anak yung maestro. Namatong palmit lang nga dagiti ar-arapahap ko para ti pamilya tayo, mamang. kablaawan ka, anak. Kinagyaman kami, Diyos ko. Iti agdama manong nemi ket mangisursuruak iti ISCC wano Ilocano Community College iti Vegan City agas English College Teacher. Okay met ti monthly salary babay ni ti sweldo matulungak ti gamsad ko nga ubatang kadikit kasopol mi nagro na ti agas ni mamang. Naigatangak pa yan manong nemi ni mamang ti pagbuyan na nga TV tanong kasta nga isu na dito balay at pagbuyan may garaw na maten manong nemiti may sa nga ima na. Kang runanti amin, makapagbasak mo na mapagbasak ti bagik, kabut agbasak iti Sabado, mga alak iti masteral ko iti University of Northern Philippines iti Vegan City. Dahil nga rin ti pagkasarita, thank you, italaing mo, laing yung nga nang ibansak and nang idrama, ito nga rin nga pagaya mo, KAKO, iti poblasyon, iti Santo Domingo, Ilocano, iti panangisurat ni Nilda. Pabagayin kayo nga rin lang igan, dati pa nakaidrama, dati pakasaritaan, dato'y second weekly winner tayo nga ni KAKO iti poblasyon Santo Domingo, Ilocano. Dagiti nagigam iti drama, iti akem nga mama ni Mami Merlin Pascual Ruiz, iti akem nga KAKO, uncle, ken manong ni tupigayam yun ni manong yo Nemi Ruiz. Pabakadak nga rin pabagayam. Thank you for watching.